Fáilte roimh arás go fáil mí mis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Le bhéal A1 topic a cahardéag, Rannóg go dó ag Déanamh Socruithe, ag díriú ar bheith Éisteacht. Level A1 topic 14, making arrangements, focusing on listening. Le múna, ceist na chur ar dhuine an méid sé saoir agus an cheist sin a ragart, asking someone if they will be free and answering that question. Thabhairt, dócádaí sosialta, referencing different social occasions. Ceist na chur ar dhuine, cén uair a bheith rud éigin ar siúl agus an cheist sin a ragart, asking someone what time something will be going on and answering that question. Cuire a thuairt do dhuine, giving someone an invitation. Ghlacha le agus diúil tú do chura, accepting and declining an invitation. Beag an filleog ag Déanamh Socruithe uad don gníomhaíocht seo, you will need the handout making arrangements for this activity. There's a link in the description box below to the handouts and notes for the lesson. Ag Déanamh Socruithe, making arrangements. Éist le beirt háirde Síle agus Alan ag caint. Listen to two friends, Síle and Alan, talking. Tá siad ag phleanáil turais go Barcelona agus tá siad ag iarraidh dáta a chochrú. They're planning a trip to Barcelona and they want to set a date. Éist leis an gcórá agus matcháil an ócáid leis an dáta. Listen to the conversation and match the date with the event. Plastic tú an bhír há uair. You'll hear the sound clip twice. Rannóg an column a éireann dit. Choose the column that suits you. Ar dheis an éireann Mhairicánach agus ar chlé an éireann Éireannach. On the right, the American format, and on the left, the Irish. Tóg nó méid agus féach ar de himhreacha agus na dátaí. Take a moment to look at the numbers and the dates. Ná bí bortha mana diggin tú gach rud le linn an chórá a choisig tú sa bhír. Don't worry if you don't understand everything in the conversation that you hear in the sound clip. Tóg nó méid agus féach ar na himhreacha agus na dátaí. Take a moment and look at the numbers and the dates.
Agus inis rachaimid siad an script, and now we'll go through the script. Sheila. Hi Alan, conas atá tú? Hi Alan, how are you? Go brá gur maithagad. Éist, bhfuil leat dul go Barcelona lum feadh cúpla lá leitheanta saoire. Fine, thank you. Listen, would you like to go to Barcelona with me for a few days? Alan, bavrálam, cén uair. Alan, I'd love to. When? Alméigean I mí úl nó I mí lúnasa. Tá mo rathár pól ina chónaí an sin agus tá árasán deas aige. Sometime in July or August. My brother Paul lives there and has a nice apartment. Oh, tá sin go húntach. Ach inis be mo chara Andy ag pósa an chéad lá dúil, agus an sin an seachtú lá dúil beag ceolchuirm U2 siúl I barc an chrócaig. Tá na ticéad agam hana féin. Oh, that's great. But now my friend Andy is getting married on the 1st of July. And then on the 7th of July, there will be a U2 concert in Croke Park. I've already got the tickets. Ceart go leor, rinne mé dearmad sin. Fananis, tá má dhéalann agam an seo. Díal me se sléir an 10 lá dúil, beag cruinniú agam san obair, agus an sin be mé angnóthach san obair an chuid eile de bhí úl. Okay, I forgot about that. Wait now, I have my diary here. I'm not free on the 10th of July. I have a meeting at work, and then I'll be very busy at work for the rest of July. Cad faoi bhí lúnasa. Níl me se saoir an dara lá, beag cóisiom a bháthair ann, beag si 50 bliain d'aois. What about August? I'm not free on the 2nd. My mother's party will be then. She will be 50 years old. Well, cad faoi 10 lá de lúnasa. Well, what about the 10th of August? Go brá fad, níl faic siúlagam an teachtain sin fad. Ó, tá me ag súil go mór leis, tá súlagam nach méid an aimse róthe. Tá isagat go má lum an tas ach. All right, I have nothing to do that whole week. Oh, I'm really looking forward to it. I hope the weather won't be too hot. You know I like the heat, but... Agus inis na freagraí, and now the answers. A. Cruinniú iver a chathair an 10 lá dúil. B. Ag dul go Barcelona iver dó an 8 lá de lúnasa. C. Banis. 3. An chéad lá dúil. D. Kosher iver a cúig an dara lá de lúnasa. E. Ceolchuirm iver a héin an 7 lá dúil. Agus inis an chreile. A. Iver a chathair. B. Iver a dó. C. Iver a 3. D. Iver a cúig. E. Iver a héin. Agus inis éiste rís leis an script. And now listen once more along with the script. Déanamh Socruithe. Hi Alan, conas tá tú? Go breagar mágat. Éist, bhfuil at dul go Barcelona liom feadh cúpla lá leitheanta saoire. Alan? Bhrálam, cén uair? Am cinnta mí dúil nó mí lúnasa. Tá mé rathar pól ina chónaíonn sin, agus tá áras an deas aige. Ó, tá sin go húntach. Ach inis, beag mo chara Andy ag pósa an 10 lá dúil. Agus an sin an 7 lá dúil beag ceolchuirm U2 siúl I barc an chrócaig. Tá na ticéad agam hana féin. Ó, ceart go leor. Rinne mé dearmad sin. Fananis tá ma dhéalann agam an seo. Níl me se saoir an 10 lá go dúil beag cruinniú agam ag an obair, agus an sin be me anghrathach ag an obair an chuid eile go bhí dúil. Cad faoi bhí lúnasa? Níl mis se saoir an dara lá,
Be cóisiir mo bháthar ann. Be sí 50 bliain d'aois. Well, céir faoin deithú lá go lúnasa. Go bra fad. Níl feicir siúlagam an teachtain sin fad. Ó, tá meid súil go mór leis. Tá súlagam nach meid an aimsir ró he. Tá is agat gur mailam an Teastas. Agus anish, lay an slacht amach o sword, and now read the passage out loud. Like an filiog ag Déanamh Socruithe an chórá uat an chníomhaíocht seo, you'll need the handout making arrangements, the conversation for this activity. An chórá, the conversation. Dús, cad iad freagraí na ceiste, bhaile. What are the answers to the question bhaile? An gcuideann leat iad, do you remember them? Bhaile, an freagra dearfach, Bwa, an freagra dioltach, níorwa, bhailim, níorhailim. An chórá, Alan. Conversation, Alan's part. Is tusa Alan, seo an méid a dúirtú le síle, ach níl sé san ord ceart. You're Alan, here's what you said to Sheila, but it's not in the correct order. Lay na habertí fad leat féin. Read all the sentences to yourself. An sin lay amach ó sordíad, and then read them out loud. Cuir an chórá san ord ceart. Put the conversation in the correct order. Scríomh ord na línte in aice leo, a hain go dtí cethair. Write the order of the lines beside them, numbers 1 to 4. Agus inis an dara cuid, and now the second part, Sheila. Is tusa Sheila. Seo an méid a dúirtú le Alan, ach níl sé san ord ceart. You're Sheila, this is what you said to Alan, but it's not in the correct order. Lay na habertí fad leat féin. Read the sentences to yourself. An sin lay amach os ordiad, and then read them out loud. Cuir an chórá san ord ceart. Put the conversation in the correct order. Scríomh ord na línte in aice leo, a hain go dtí cuaig. Write the order of the lines in order beside them, numbers 1 to 5. Agus inis na freagraí, Alan dús. And now the answers. Alan's first. Iver hain, go brá gurb maithagad. Éist, bhaile dul go Barcelona lam, feadh cúpla lá lein do sira. Iver dó, á méigin I mí úl nó I mí lúnasa, tá mo rathár pól ina chónaí an sin agus tá árasán deasaige. Iver trí, ceart go leor, rinne mé dearmad sin, fananis, tá mo dhéalan a gám an seo. Díal mis sir an 10 lá dúil, bei criniú gám san obair, agus an sin bei mé an chanóthag san obair an chuid eile de bhí úl. Iver cethair, well, cad faoin 10 lá de lúnasa. Agus freagraí Sheila,
Ifre a hen, hi Alan, conna sa tátu. Ifre a dó, Alan, befrálam, cén uair. Ifre a trí, ó, tá sin go húntach. Ach inis, be mo chara Andy ag pósa an chéad lá dúl, agus an sin an seachtú lá de úl, be ceolchurmú tú siúl I barc an chrócaig. Tá na ticéad gan hana féin. Ifre a chathair, cad faoi bhí lúnasa. Níl me se sir an dara lá, be cóisiir mo bháthar ann. Beg si chuig go bliain díos. Go brá fad, níl fach siúlagam an teachtain sin fad. Ó, tá me ag súil go mór leis, tá súlagam nach meg an aimse róthe. Tá is agat go bhailim an tas ach. Sa chórá, dúirt Alan bhaile dul go Barcelona. In the conversation, Alan said, "Do you want to go to Barcelona?" Bhaile dul go Barcelona. Scríomh amach listed de áiteanna nó cáidí eile a bheadh fá cuire a thuairt do dhuine dul leat. Write out a list of other places or events that you could invite someone to go with you. Mar hampla, an rank, ceolchurm, America. For example, France, a concert, or America. An choral a partner, and then if you have a partner, an sin lay amach the liste do the partner. Then read out your list to your partner. Beg no erhi, kesh de churart, bhaile dul, de gach áit no ócáid a luan tú. He or she will have to ask you, do you want to go to or would you like to go to for every place you mention. Frager gach heist, agus cur an cheist, cahan the partner. Answer every question and ask your partner when. Beg the partner lá agus dáta a lua. Your partner will need to list a day and a date. Bí cuaireamach le go, godí agus chuig. Be careful with go, godí and chuig. Mar hampla, go America, godí an Spáin, chuig kosher. To America, to Spain, to a party. And sin éist le lista de partnera, and then listen to your partner's list. Úsáid gach áid no ócáid a luan sesin chan an cheist bhaile dul a chuir Use every place or occasion event that they mention to ask them the question, would you like to go? Begurt lá agus dáta a lua. You will need to give a date and a time. Beg an bhuileog ag Déanamh Socruithe saoire uait an gníomhaíocht seo. You'll need a handout making arrangements a holiday for this activity. Ag Déanamh Socruithe saoire. Beg Alan agus Sheila ag dul go Barcelona. Alan and Sheila will be going to Barcelona. Caig du abertí a chuma ó bhéal faoi chunas mar a bheith an tíre. You need to create sentences orally about how the holiday will be. Caig tú na nite atá luate a milóg a lua. You need to mention the items that are on the handout. Buin úsáid as an bríthir beg. Use the verb to be in the future tense. Louis na nite seo a leanas. Mention the following items. Ladini, the people. An bia, the food. An aimsir, the weather. An tárasan, the apartment. An áit, the place. Mar hampla. For example, by Nadini Cardjul, the people will be friendly. Déanamh list the gara Éisteacht con cabhrúlaat. Make out a short list of adjectives to help you. For example, jas, cordjul, and so on. An sin, come ceistena faoi conas mar a bheith an saoire, and then create questions or compose questions about how the holiday will be.
Conna Socruithe ceist leis an mríthair be san aimsir Éisteacht. How do we ask a question with the verb to be in the future tense? Scríobh amach ceist thámplach an seo. Write out sample question here. Mar hampla, an mbeidh an bia blasta. An mbeidh an bia blasta. Will the food be tasty? Anish, aber liom go mbeidh tú ag dul sira. And now, tell me that you will be going on holidays. Luí na puití seo a leanas, mention the following items. An áit, na dátaí taistil, agus an lóistín. The place, travelling dates and accommodation. Ir orm dul sira leat. Ask me to go on holiday with you. An Éisteacht ag Déanamh Cursius Mohiúra. And now listen to me describing my holiday. Irhig me urtsa dul sira lumsa. Aber lam nach niran na dátaí dit lús, ach mál dátaí eile. Tell me that those dates don't suit you at first and give another date. Anish Éisteacht, listen to me. Bei me ag dul go dtí an Spáin an saoire seo. Bei me ag fannacht an áras an deas cosfarige. Bhaile teacht liom. Possible answer, bua a cahan. An chéad lá de lúnasa. A possible answer, ní féidir liom mar táma ag obair. Cad faoin 10 lá de lúnasa. Go hiontach. Agus sin deara le Rannóg ag Déanamh Socruithe, and that's the end of section 2, making arrangements. Ceist de chur gine an méid se slíor agus an ceist sin a ragart, asking someone if they're free and answering the question. Thabhairt de ócádaí suíomh, mentioning social occasions. Ceist de chur gine cén uair a bheidh rud éigean ar siúl agus an ceist sin a ragart, asking someone when something will be happening and answering that question. Cuire a thuair do gine agus ghlacha le agus diúil tú do chuire. Offering someone an invitation and accepting or declining the invitation. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na Quizlet, suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.